izinyembezi zothando eziqhamuka ngenxa yesimanje manje sothando lesesesingqopha mlando esesenza abantu bahlukana nazo zonke izinto abanazo ukufaka phakathi ngisho imfundo sebehlukana nabo bonke odade wabo abafowabo ngisho abazali babo bathi kungenxa yothando ukushelana nokuqomana kwabo sekwafana nemvula nemvalamlomo besho sofa silahlane befunga iziphambano mina ngikhala ngezinyembezi zothando bathi bhekela namhlanje seyisuzelene seyijikelene phela sebeqabene yelesithupha yelesikhombisa ihora sekwahlezi kubanje umhlangano kazaphelephezeni izifungo lezena zenza ngosuku lomshado uma senitshalana imithetho ukuphazima kweso seliphelele impilo loluthando belivutha umlilo yilona yini eselenze kwakhithwa isililo bathi vele kunjalo emhlabeni into ezakalula iyona eyehambe kalula mina ngikhala ngezinyembezi zothando bathi ngazo mina ngiyasigeza izandla yebo kwakunini ngizibuza ngiziphendula ukuthi ingane ungazange wamthanda kungani manje ngashoni ilanga ungazange wambeka isandla uma esekushiya usuyakhala ube wazi kahle ukuthi ngaye mongenandaba mina namhlanje ngiyazigeza izandla ngikhala ngezinye mbezi zothando inkondlo kuphela.